megalayapost.news Nakabentaban penklanya kajing penmi doka hapo ke jela Meghalaya badru banampen kubor kinori doka ke Department of Fisheries jong sorkar jela kajing trelang bat ketenat fisheries jong Kariboy district kala sedang ia ke program ajing kai kinori doka belatip kum ke residential training of fish farmers of Riboy district ia kini ke program na sedang mentaka sengi ke katnri tarik ulber batkan beteng hadu kelai po tarik uyayong ia ke balap penlong Meghalaya State Fisheries Research and Training Institute maupun Riboy district bat ia kini ke sian jam na kersan leng ba ke Meghalaya State Skills Development Society MSSDS. Kini kijing ajing hikai ke bani palat arbanai la pia ki kenhun baper haman la kawai pakawai ke kenhun kindon palat sau pungut kinong rido ka ki bahaban penlut sansengi hakate ke institute kenang banyo e kijing hikai ki babania lor karukom rido ka ke bapaka kijing eda na kijing pang bat ki buit ban penjana e kijing penmi sembai do ka kathong jong kani ke program kalong ban penkubor kinong rido ka da kijing tip bat kijing nang jing start ki batmai kenang bakin la ban penroi la kakam ban penbun e kijing penmi do ka bara ke juko por ban kentio ke yo ka kot jong kilong yeng long sam ki shania hakane ka kam hakasengi pli kene ka program lawan bani don mentan do Raja Brahma MCS project director ke DRDA Riboy district rengkat ka jing don lang ka kong MA Kong Jeliu superintendent of fisheries Riboy district uba Saibok Kriam skill development officer ke MSSDS Riboy district DG Lengdo joint director ke fisheries Meghalaya UGSR Marak principal ke MSFR NTI lambat kiwi pat ki officer jong ke sorkar kani ka training program ka basan ni nin ya ka jing hikai halor jo ki modern technologies ka mati kino ki lupa beri do kha ki thaman din dapian kani ka institute nama kani ka diga residential training ka company kino ibon ki ba payo thai ka po shnong jong ki dan ka biofloc farming dan ka recirculatory aquaculture system ka mataban beri ki do kha ha kerja ka baka yat turun banung dan kamshu ban pelakum si pelakum ki bagi dia hukum di community hukum kan ha do ha but it peningkai ko kerja pusat menor jong kuno batin itu kita jimpang lu kalau di sini do ha jong kuno dan ini training program kan nun dalam possible ada hamdan ka support kepada Bogoleka Meghalaya naga MSSDS leba bagi ni ai tublei lui honorable chief minister iba support di training program dan cuai kerja ke tip halor kuno kesan dari training program idon iwe inong rem trong Riboy district kita yo scheme na department but ko ka CM connect kami Riboy Rumbong ai jing so yo CM surgery honorable chief minister surgery omba ni ju yo training program nama kaduna training program ko state halor jang kata deputy commissioner sir but ni ya training ni yo ban aya ka wake up proposal to banyo on support di mangrab jong Riboy district but nentahakan ni the training program ninyo untin kumbashi hajar sanpa sampung waktu training program tiu kata ka program ka banyo ay kata ka CM connect but nenta ka simpotang sistem kana po ka sistem nenta nilayo ban ka hadu niladap sanbaj matang hikmat din sedang sa atau sa sanbaj kana ya hikmat tadi ke training program kanun long possible dan campaign kita inong rep ibanur banyak hang halor ka CM connect ban batay di jisham di jongi but halor long kataru our honorable chief minister took it to see that this issue of a farmer is resolved immediately. Thank you to the support of MSSDS, the district administration and our directorate office in Shillong who has taken the time for us to be able to have this capacity building program. Without their support, our farmers would not benefit from this training program. Namal ko tadi the training program kali kasi laban impong to the tadi, but the reviews tracking select sa skill development bagi video jimen toy kat no banding laro hal bagi jom kijat nalot the training program. Di shime kali ka kabu bakin tip dot bakin keli but dapat ni nang it no trip belashat kalau program itu kan. Ini program bukan nak klaim nak jompi berdiman, no? Bukan Chief Minister, Honorable Chief Minister Jongi si kontrak sah dan berpau way na, no? Farmers ini na fishery, orang MG atau ini bagian. Kenapa dalam kom sistem tam tu mereka tersistem, ha? Kemudian dan buat kita nak klaim jom Meghalaya Skill Development Society. Bayar warga seperti ini. Kantang nulu ni kemen haboy dan bon training center, no? Kemudian tang the fishery dan horti dan agri dan vegetarian department itu. Tanpa dan ini juna one work training program
demand no payai saya program ini dia district administration ni yung the technical and official department na dumuntas ni pinsyong po training mo sansi tata dila ai tingro residential and bhava establish ni jan hayin unda ting sa kabar hayin bilang concentrate kan dedum de tapi apan training he have nang no he want tibet yang dia dedum de tibet din pai che yang ba mo sa sini Lek kumbali kelas, setiap ada mai pinu kelas note untuk pembawa medal, jadi mereka mendau dia bilang pergi, the principal, the teacher, jadi para syah hostel bilang discuss, jadi pun kam jam bilang, bapa ay ini antara project ada, kam jam officially tinggal update dia pun, kawan yang ngar di membang doha, ini terakhir bang dokan untuk mengikut dokan bawa nabar. Dan ini, madam orang jempina dari kompojas berkata, sismi, nesisnya. Ini pun kita dokan bawa nabar, mau, kami dokan apa jelas juga bina nabar. Jami ini taman le kalai minum kiblom fishery competition ro, seperti apa kubar no. Arton, sautan doka minta kapung jumi. Semua dah doka pada yang wanda doka rasam lebar, setiap doka kapung jumi, seperti le competition alam itu. Tepat. Jadi yang kita kapung bahaya kita menang competition. Wanda doka lebar, setiap kapung jumi, seperti pinang competition. Semua bisa layak pun balayo singkaran nak fishery department tanah number 1, second tanah nak KCC loan, third tanah nak ni nak DRP naga menrega sistem sendiri pun berlatih pun posno, sabah grup itu tambah pun naga MSRS sabah grup, pila member itu sabah grup, pila ada lupa tu kita kalau financial power dan lupa, pila ada pun, kita besar kita nanti sembai jombo doka, nanti pila pimpah doka, pila improve taga fishery pung jompi dan kita bisa nak sebab grup kita kam lipan bank loan CLF pimpan CLF minta 6 crore Meghalaya Post.news